За секој гол на Македонија на Европското првенство во ракомет, Моцарт донира по 5000 денари во хуманитарни цели. Повеќе од гол. Моцарт. Црна Гора вчера загуби од Данска со 30-21, но покажа во одреден дел од мечот квалитетна игра. Со нас е капитенот на црногорската селекција Васко Шеваљевич, поранешен играч на Вардар. Еве, прво кажи ми краток твој коментар за вчерашниот надпревар. Pa dobro, igrati protiv Danske uvijek je teško, to znamo i mi i vi jako dobro. Mislim da ono što me raduje je što su svi mladi momci koji su bili u našoj ekipi dobili šansu i mislim da su pokazali pravo lice. Znamo kakvom se protivniku radi, Danci su uvijek moćni, uvijek su favoriti za osvajanje medalje. Naši momci su pokazali da mogu da igraju rukomet protiv takvih reprezentacija, ostavili su srce na terenu, jeste, izgubili smo na kraju sa 7-8 golova razlike, međutim nismo se predali, to je ono što je u ovom momentu najbitnije. Promašiti 5-6 zicara u prvom poluvremenu protiv takvog protivnika i poslije ostati u egalu je jako teško, tako da sve u svemu mislim da smo ostavili dobar utisak. И покрај големите проблеми со позитивните тестови со заразените ракометари и оставивте одличен впечаток на првиот надпревар. Утре ве чека битка со Македонија. Добро го познавате и тој ривал. Кои се најопасните играчи според вас во македонската селекција? Dobro, mislim da smo o problemima sa koronom i sa svim tim pričali jako puno. Mislim, sve reprezentacije su imale probleme, ali evo, iz moje neke tačke gledišta, kod nas je stvarno bila katastrofalna situacija od samog početka. Ja u poslednje vrijeme ne volim ni da pričam puno o tome, jer to ispada kao da tražimo neki alibi, kao da tražimo neki razlog eventualnog poraza ili slično, ne. Ja mislim da smo mi ipak spremni da nas jutrašnji meč odgovorimo na najbolji mogući način i mislim da ćemo se suprotstaviti Makedoncima maksimalno. Mi ćemo da idemo na pobjedu, naravno mi moramo da pobjedimo taj meč ukoliko želimo da poslije sa Slovenijom tražimo našu šansu za prolaz dalje. Isto tako sa druge strane znam da će makedonski reprezentativci ostaviti srce na terenu i mi i oni su poznati po tome da igramo srcem, da volimo svoju državu, tako da će to sutra biti sigurno jedna bitka od prvog do posljednjeg minuta. Što se tiče igračkog kadra i kvaliteta, to posjedujemo i mi i oni. Vama fali par igrača, nama malo više, ali ajde. Ovo što imamo i mi i vi ćemo iskoristiti, jel tako? Ќе биде полесно затоа што нема да игра Кире Лазаров? Pa dobro, Kire neće igrati, ali će biti više skoncentrisan na neke druge stvari, jel tako? Jer nije lako biti igrač i selektor, to možda i on najbolje zna. Međutim, imate i vi još dobrih igrača, tako da sigurno će Kire nedostajati, ali mislim da imate kvalitet. I opet kažem, biće to jedna dobra utakmica i čvrsta. Според индивидуалните квалитети има играчи што сигурно би било во топ 10 на континентален собир, но сегаш фали некој мал дел за да се направи тој завршен чекор. Што фали? Meni je samo ovo 5. evropsko prvenstvo i uvijek je nešto falilo, uvijek je falio jedan korak dalje. Zašto i zbog čega mogli bi o tome sada pričamo malo duže, ali ja sam prije ove akcije bio baš optimista jer nadao sam se da ćemo po prvi put poslije duže vremena biti kompletni. Međutim, to je prosto nemoguće bilo ovaj put. Opet kažem, fali ko fali, tu je ko je tu, tako da daćemo, kažem opet sve od sebe, ima nas dosta, borit ćemo se pa da vidimo ko je bolji. Hvala vam. За секој гол на Македонија на Европското првенство во ракомет, Моцарт донира по 5000 денари во хуманитарни цели. Повеќе од гол. Моцарт.